سلامونه فضل یم د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع په دوه شیانو ده. اول د سکول مکتب، دویمه موضوع وکانسي رخصتیانې. نو دې کې به درته ښیم چې بلجیم کې کومې رخصتیانې دي، په کوم وخت کې راځي او مکتب کې کوم شیان مهم دي، ټول باندې به تېرېږو. تر اخره پورې سره اوسئ. Waar is je school؟ تا مکتب چیرته دی؟ وار چیرته، je school تا مکتب. Waar is je school؟ تا مکتب چیرته دی؟ Mijn school is dicht bij mijn huis. ما مکتب زما کور سره نږدې دی. Dicht bij نږدې، mijn huis زما کور. Hoe ga je naar school؟ مکتب ته څنګه ځې؟ Hoe ga یعنی څنګه ځې؟ naar school مکتب ته. Ik ga met de fiets naar school. زه په بایسکل دواني باندې مکتب ته ځم. Ik ga te voet naar school. زه په خپو مزل باندې مکتب ته ځم. دلته ګوره موږ بره لیکلی ik ga met de fiets، یعنی په بایسکل باندې met ورسره استفاده کیږي، او د لاندې دویمې جملې کې ik ga te voet، زه په خپو ځم. met te voet نشي کوی، هغه بیا غلط راځي. met te voet نشي لیکلی، ورسره باید ولیکې ik ga te voet. School begint 's ochtends vroeg. مکتب صبح وخته شروع کیږي. begin شروع کیدلو ته وایي. Speeltijd buiten is leuk. باندې د لوبو ځای خوند کوي. Speeltijd د لوبو وخت، buiten باندې is leuk یعنی ښایسته خوند کوي. Schooluniformen zijn soms verplicht. Schooluniformen یعنی د مکتب کالي کله کله باید وي، یعنی باید واچي. zijn soms یعنی کله نه کله. verplicht جبري، باید جبري واچي. Klaslokalen hebben vaak ramen. Klaslokalen صنفونه hebben لري vaak زیاتر ramen اشداري، یعنی صنفونه زیاتر اشداري لري. Leerlingen zitten aan bureaus. شاګردان leerlingen zitten کینی aan bureaus په ټیبل باندې. څه کوم غټ ټیبل وي هغې ته بیرو وایي. Leerlingen maken gebruik van schoolbibliotheken. Leerlingen شاګردان maken gebruik استفاده کوي van schoolbibliotheek د مکتب ولا کتابخانه. school مکتب، bibliotheek کتابخانه ته وایي. Leerlingen maken gebruik van schoolbibliotheek. شاګردان د مکتب کتابخانه استفاده کوي. Schooltijd vliegt soms voorbij. د مکتب وخت زیاتر زر تیریږي. vliegen یعنی کوم خلک چې جاز کې ځي هغو ته vliegen وایي، خو vliegt زر تیریدل ته وایي. soms voorbij کله کله زر تیریږي. Wat doe je in de klas؟ په صنف کې څه شی کوې؟ In de klas luisteren wij naar de juf of meester. په صنف کې استاد یا د ښځې استازې نه موږ اورو. In de klas په صنف کې luisteren اورو wij naar de juf یا استاز of meester دام استاز ته وایي. juf ښځې استاز ته وایي، meester نر استاز ته وایي. stellen wij vragen پوښتنې کوو. vragen پوښتنې ته وایي. leren wij nieuw dingen نوي شیان زده کوو. nieuw dingen نوي شیان. leren زده کولو ته وایي. en doen wij leuke activiteiten او زیاتر ښایسته تفریحي شیان کوو. doen wij یعنی موږ کوو leuke activiteiten د تفریحي شیان. Waarom zijn er pauze op school؟ ولې په مکتب کې بریک دی؟ Waarom zijn er pauze؟ ولې په مکتب کې بریک op school یعنی په مکتب کې. Pauze zijn er zodat wij even kunnen uitrusten, spelen. Pauze zijn er. Pauze
Break dې د خاطره دی zodat we even kunnen uitrusten. Z'mung lagon die kawe shulak aharam woku spelen ja paki lobi woku. Waarom geven juffen en meester huiswerk? وی ولی استازان د کار خانگی ورکي juffen خزی استازان meester ناران استازان huiswerk کاری خانگی huiswerk helpt ons om thuis te oefenen. De kari khanagi komak koit z'mung koorki zda kri woku. Wat we op school hebben geleerd. څه شی مکتب کې مونږ زده کړي وي یعنې هغې باندې نور هم کوشش وکړو چې کور کې یې زده کړو. Waarom zijn er toetsen en examen op school? ولې په مکتب کې ټسټونه او امتحان وي؟ toetsen test ته وایي، examen امتحان ته وایي. Toetsen en examen laten zien wat wij hebben geleerd. Toetsen en examen laten zien test او د امتحان نه به پته لاګي what wij hebben geleerd څه شی مونږ زده کړي. geleerd زده کړي. Waarom hebben sommige scholen een speelplaats? ولې ځینې مکتبونه د لوبو ځای لري. speelplaats د لوبو ځای. sommige scholen ځینې مکتبونه. De speelplaats is een plek waar wij kunnen rennen. De speelplaats د مکتب لوبو ځای is een plek یو plaats دی en plek plaats ته وایي ځای ته وایي. waar wij kunnen rennen چرته چې مونږ کوی شو منډې وو. rennen منډې ته وایي. springen توپونو ته وایي. en spelen او لوبو ته وایي. welke vakantie zijn er? کومې رخصتیانې دي؟ kerstvakantie meestal van eind december tot begin januari. زیاتر په 12مې میاشتې او په اولې میاشتې کې وي. kerstvakantie ځکه زیاتر کرست وي بیا کرسمن هم پکې راځي. دې د خاطره دې ته kerstvakantie وایي رخصتیانې. krokusvakantie de krokus رخصتیانې. Deze vakantie is meestal gehouden in februari of maart. دا vakantiانې زیاتره په دویمې میاشتې کې دي. فبروري of maart یا په درېیمې میاشتې کې دي. paasvakantie د پاس رخصتیانې. het is in maart of april. دا زیاتر درېیمې میاشتې کې دي یا څلورمې میاشتې کې دي. اپریل. zomervakantie zomer یعنی د ګرم vakantie ګرمۍ رخصتیانې. Dit is de langste vakantieperiode. دا زیاتر غټې رخصتیانې وي. en vindt plaats tijdens de zomermaanden او وي زیاتر په zomer میاشتو کې. zomermaanden zomer میاشتو کې. ګرمي میاشتو کې. herfstvakantie in vele landen de herfstrخصتیانې. in vele landen vindt dit plaats in oktober of november. زیاتر مملکتونو کې د herfstvakantie وي په اکتوبر په لسمې میاشت یا نومبر په 11مې میاشت کې. دا زموږ درس و نن. که یې خوښ مه شوي حتما زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او لایک یې. مننه د لیدو نه. خدای پامان.